Kanongere mbahe ikaze mwese mukurikiye amakuru y'imikino hano kuri Damuru Talk Sport. Kaduhere mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya West Ham yamaze gutangaza ko yazanye umusore Calvin Phillips, ikaba yamukuye mu ikipe ya Manchester City, ikaba bamutwaye mu buryo bw'intizanyo. Uyu musore mu ikipe ya Manchester City nta mwanya uhagije wo gukina yari afite, nawe yashakaga kugenda ariko nubwo nta kipe yari iri kuvuga ko ishaka kumutwara, ariko ikipe ya West Ham yaje gutezamo ihita imwegukana mu buryo bw'intizanyo. Uyu musore yishakiraga umwanya wo gukina, dore ko muri Man City byari biri kugorana muri iyi minsi kubona umwanya. Yaje kumuhera rero ajya mu ikipe ya West Ham, arimo arahiga umwanya ubanzamo mu kibuga kugira ngo arebe ko yazagaragara mu ikipe y'Abongereza, nubwo bikomeje kugorana. Ikipe y'Abongereza nta naho yapfa kumenera, dore ko mu kibuga hagati harimo kuno Karaga, hakabamo ba Bellingham, hakabamo na ba Cole Palmer. Byagorana ko yamenera muri iriya mediane y'Abongereza. Reka turebe ko uyu musore aza guhirwa na rugendo rwo kujya muri West Ham United. Muri Man U nta kindi kiri kuhavugwa ni ikipe ya Bayern Munich irimo umusore bita Choupo-Moting. Ikipe ya Manchester United nayo ngo yabishaka uyu musore Choupo-Moting ko yaza kuyifasha mu buryo bwo gusatira izamu, dore ko ikipe ya Manchester United muri iyi minsi imeze nkaho nta mwataka ifite. Nubwo navuga ko ikipe ya Man U muri iyi minsi imeze nabi, nta mukinnyi wavuga umeze neza muri iyi minsi, ariko iyi Choupo-Moting mu mboni zanjye njye mbona yaza gufasha mu buryo bw'ubusatirizi, nubwo nawe utamwitegamo byinshi, ariko urebye yarusha abahari. Ntago Hojland rwose ntago yagutwara ngo utware Premier League cyangwa hagire igikombe utwara. Niyo mpamvu Choupo-Moting hariya muri Man U ashobora kugenda akabikora neza cyane. Reka turebe ko uyu musore Choupo-Moting ikipe ya Manchester United iza kumwegukana. Tukivuga kuri Manchester United, umusore bita Anthony, amakipe yo muri Saudi Arabia nayo yatangiye kumubenguka. Ni mu gihe Anthony bitaje kumuhira muri Man U, nubwo ikipe ya Man U yaje kumugura akayabo k'amafaranga menshi. Anthony ngo amakipe yo muri Saudi Arabia yaba yamaze gutera yakajisho ngo irebe ko yakegukana uyu musore. Turebe ko Anthony aza kujoininga aya makipe yo muri Saudi Arabia. Muri Newcastle nta kindi kiri kuhavugwa, bamaze kuvuga yuko nta plan bafite kugurisha Kieran Trippier, dore ko ikipe ya Bayern Munich yari yamaze gutezamo ngo irebe ko yakegukana uyu musore. Bamaze gutangaza ko uyu musore ngo bakimukeneye, nta gahunda ihari yo kumugurisha muri uku kwa mbere, nubwo Thomas Tuchel yarakomeze kumwifuza, ariko ikipe ya Newcastle yamaze gutera utwatsi ikipe ya Bayern Munich. Reka turebe ko Kieran Trippier aza kuguma muri Newcastle United mu gihugu cy'Ubwongereza. Tuve kuri Newcastle tujye ku musore bita Karim Mustafa Benzema. Uyu musore urimo urahigwa n'amakipe abiri yo mu Bwongereza, ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Chelsea, ngo zirifuza uyu musore ko yaza akazifasha izi kipe mu buryo bw'intizanyo. Ariko Karim Benzema utarahiwe n'urugendo rwo muri Saudi Arabia, uyu musore yagezeyo aribura rwose. Uko twari tumwitezeyo ntago ariko yatwiyeretse, tuzi ko agiye kuba goal machine, ariko ntago byamuhiriye nk'uko Ronaldo we byamuhiriye. Arashaka kwigarukira ku mugani w'Uburayi ngo arebe ko hari ikintu yaza kutwereka. Ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Chelsea rero zikaba ziri kwifuza umusore ko bamutira. Ikipe ya Chelsea yabikoze ndiru nziza ko uyu musore Nicolas Jackson bafite nta kirimo. Katujye ku musore bita Nuno Tavares. Uyu musore Nuno Tavares rero ikipe ya Marseille iracyari mu biganiro n'ikipe ya Nottingham Forest ngo irebe ko yakegukana uyu musore, nubwo bikomeje kugorana. Reka turebe ko uyu musore yaza kubona umwanya ikipe ya Marseille. Muri Espagne nta kindi kiri kuvugwa n'umusore bita Eder Militao wongerewe amasezerano muri Real Madrid, akaba yongera amasezerano yo kugeza muri 2028 mu kwezi kwa gatandatu. Aya masezerano arimo option yuko bashobora kumuha billion imwe y'amapaundi. Niyo option bakize muri aya masezerano. Mu gihe amasezerano yabarangiye, umusore baza kumuhereza amafaranga yiwe akayakinyereraho. Ikipe ya Napoli nayo yamaze gutangaza yuko yazanye uyu musore. Bikaba biri kuvugwa yuko uyu musore yaba yamaze gusinyira ikipe ya Napoli. Napoli yabikoze deal nziza kuzana uyu musore. Reka tuvuge kuri Afcon bikomeje kugorana ko amakipe yose ari kugenda avamo. Iyi Afcon nayo yaje gutungurana mu buryo bukomeye. Amakipe nka Cote d'Ivoire yakiriye arimo aragenda avamo. Official yamaze no kuvamo. Ikipe nka Ghana,
zamaze gutaha. Iki gikombe cya Afurika njye mba mbona n'u Rwanda iyo tuza kujyaho twari gutanga challenge, kuko amwe amakipe ariyo akomeye twe twitsezo nta kintu ari gutanga. Reka turebe ko wenda iyi Misiri ya ba Mohamed Salah ishobora kuza gukora akantu, nubwo nayo kigomeze kugura nayo yagize n'umwaka ikavunikisha ngenerwaho Mohamed Salah. Reka mbashimire mwese mwakurikiye ikiganiro, turi kumwe mwe